thempeli ithi inkosi la ngathi ngiyabona ethempeli ngabona sekuselo nondindo kuphela ethempeli amakhosazana sephumile ngaphandle ithi ke mangabe sigcina sihlala phansi ithi maNazaretha le ndayi ngiphathanga kahle yayisithi inkosi ayibusisa uguqo kwebandla kwaguqo kwathandaza kwaphunyelwa ngaphandle uthi kumkhulu ngigugile namhlanje ngumvangeli ngangiwumfana ngaleso sikhathi angikhumbuli langelodi la ngithiwa yilungiso lento usuyabuka ke namhlanje abavangeli bethu awubheke bahle kanjani phambi kwethu awubheke abashumayeli bahle kanjani awubheke abakhokheli bahle kanjani phambi kwethu nani nje maNazaretha nonke anibi ukuthi nibahle kanjani kodwa ingane enizizalayo noma abazizalayo lezi eziyithi amakhosazana ugcina ukuyibona ukuthi inkosazana ngesabatha phakathi nensuku isixhuma inwele ngoba yabachaza inkosi ilanga labonondindo yathi labonondindo maNazaretha ithi kade befaka izikete ezimfishana abayibefaka amabhluku nezicathulo ezicijile ithi bebependa izipho nemlomo inwele zabo zixhunyiwe namhlanje mawuthi uyayibuka ingane uhlangana nazemamoli uthi uyayibheka ingane eNazaretha uyabona ukuthi ole ngane sekuyisabatha kuphela oyezwe uyibona ukuthi ingane eNazaretha le engathi bafethu noma izinto sezishe kodwa uthando lukaShembe lungesuke kithi uthando lukaShembe alubatshazwa ngomlomo kodwa uthando lukaShembe lubhatshazwa ngezenzo ngelinye ilanga inkosi inyanga yezulu sengihlala phansi ifika lapha emzini wasebuhleni kuyaheshwa lapha yana ngezansi kuleli thempeli lapha ezansi uthi ubaba umshumayeli kuyaheshwa lapha yana ngezansi isibiza abashumayeli ababekhona omshumayeli umkhwanazo kwaMpukunyoni nobaba umfundisi uMadlala nobaba umfundisi uMaganda bathi mabehesha besebenza lapha yana ngoba uShembe umabona kude bafowethu bathi mabehesha besebenza lapha yana base bethola ingcanga yayinyelezela angazi makuzwakala kabi ningixolele bancane kodwa ukuze kuzwakala ukuthi kwakwenze njani ngizosho njengoba kunjalo yayinyelezele lengcanga kwakunezihlahla osanda nezo kuheshwa izihlahla lapha yana ithi inkosi inyanga yezulu bafundisi susani lo muntu la susani lengcanga la yavele yavuka ingcanga yanolaka lolongalwazi bethi bayiphebeza ngaphi igcuma ibuyele ngaphi igcuma ibuyele ngapha bagcina bebona ukuthi izobalimaza yayisithatha isihlalo inkosi inyanga yezulu yasibeka la yathi awunihlulwe ingcanga yayisithi hambani nibiza umfana omuhle yamqamba igama yathi umfana omuhle kodwa unegama lakhe lo baba uThemba Mkhwanazi apha eDlangezo yathi hambani nibiza umfana omuhle uzosusa lengcanga ekhona na uyise wakho ayomshumayeli wezwe lakithi ngaleso sikhathi yayisihamba ibizwa lensizwa kwaMkhwanazi yathi mayifika ithi inkosi inyanga yezulu susa nansi lengcanga mabethi bayibheka la ngempela ayinalaka inyelezeli inabadlwane lapha yami wayesethatha isiswebhu wathi uyayishaya iza kuye wayeseyigeja wathi mayigeja wathi methi phapha yayisika nje kuye wasevele iwuka ngalolu foso wayiwuka wayithatha wayijikjela ngale ngaphandle yahamba yaphelela ithi inkosi inyanga yezulu uyabona njengoba isihambe kanjeni hamba ubiza amakhosazana amabili abizwa amakhosazana afika la ngisekutheni bafowethu ngoba silapha uyazi uShembe owenza le nabasho oyinyanga yezulu ukuthi yini inhloso yale nabasho inhloso yawo kuphela iyokoniwa yithi ithi inyanga yezulu thathani hamba lapha endlini ufika uthatha ibhowl emhlophe nethawulo elimhlophe lingakaze lisebenze iyahamba inkosazana bayabaza abantu ubaba uMkhwanazi lo wakhe indlu kababa lapha eKenana bangabe umhlangano uye eKenana yayisihamba lenkosazana kwaba amakhosazana amabili nalo uMkhwanazi engikhuluma ngayo bayithatha le bhowl ithi inyanga yezulu uMkhwanazi thatha laba badlwana ubabale ukuthi bangaki uzohamba nabo nalamakhosazana nizohamba niye ehlathini elikhulu phezulu le nifike nifune khona impaka impako isihlahla njengobona lesi sihlahla lesi isihlahla esisuke sinomgodi phakathi into uzohamba khona Mkhwanazi nifune isihlahla esinempako uzothatha labadlwana ufike ubendlalele kahle leli thawulo elimhlophe ubabeke kulo bese ubanikeza lolu ubisi lwalifakwe ebhawulini emhlophe engakazi isebenze nangempela kwasekukhushuka uyabona ke ebuhleni wakhushuka wabheka phezulu umuzi lo phezulu ongakabukhona basifuna lesi sihlahla bangasithola kwaze washona la ekugcineni basithola nangempela isihlahla esinomgodi phakathi base bethatha ithawulo elikhulu elimhlophe balendlala phakathi lapha emgodini base bethathwa labadlwane bababala babontokheni abadlwane isibalo sabo bangaka babafaka phakathi lapha empakweni base bethatha ubisi balithela kule bhawuli babanikeza laba badlwane ayibonga inkosi uma ngabe sebehla bebuyele ezansi uthi ubaba nisitholile isihlahla bathi baba ithi inyanga yezulu uMkhwanazi bangaki labadlwane uthi uMkhwanazi baba bawu8 uthi uyabona labadlwane njengoba bewu8 nje uthi stage sami esizokwakhona lapha ebuhleni sizoba 8 room wayesethi lesi sihlahla nisithole kuphi nendawo basebesho wathi Mkhwanazi usibonile wathi baba ngisibonile wathi leso sihlahla ubosimaka wathi uyabona leli thempeli
njengoba kade ngakhalela ithempeli kunabantu akade bengisola la bakhona umfundisi uMaganda ngaso sikhathi nobaba umfundisi uBadlala nomfundisi uMwelazi nomkhwanazi wakwaPhukunyoni uthi kukhona abantu akade bengisola bethi ngenziwa yini ukuthi ngidabula ithempeli elikhulu kangaka uthi hey ngiushebe mina angiyena lapha emhlabeni ngivele ezulwini uthi mina njengoba ngidabula ithempeli elizolela nini okwesikhashana uthi kodwa abantu abezayo lapha bazoba ngaphezulu kwalithempeli uthi inkosi ezohlala ngemuva kwami izohamba yokwakha umuzi phezulu bisifike yakha khona ithempeli ithi wena ke mkhwanazi ngoba usibonile leso sihlahla ufike wabeka khona laba badlwane wathi ngaleso sikhathi sekufika leyo nkosi uyayithatha le nkosi nabefundisi abawo bekhona leso sikhathi uhambe nabo lapho ufike wathola khona lesi sihlahla wabeka khona labadlwane kuyoba ipulpit le thempeli liyoba khona phezulu yathi nangempela bangabifika inkosi uthi ngolenkosazana kwahlalwa kwabonakala ukuthi indawo isincane lapha ezantsi ebuhleni kwase kuthiwa khushukele phezulu yayisisuka inkosi uthi ngolenkosazana kwakhushukela phezulu akekho umuntu walikhombisa ukuthi ngolenkosazana ukuthi isihlahla sepulpit sasila kodwa inkosi yona yayikama uthi ngolenkosazana athi ithempeli lizoba la umuzi uzoba la ipulpit izoba la umkhwanazi uma ngabe sexoxela induna yakhe ithi umlandeleni uthi hey xoxela induna kodwa yakwaMpukunyo uthi hawu mkhwanazi uyazi ukuthi lapha okubekwe khona isihlahla bengisathi ngizohamba kwakunombaba umfundisi uMathosi uthi bengithi ngizotshela ubaba umfundisi uMathosi uthi hayibo phela ngesikhathi inkosi inyanga yezulu izodwa sizobeka labadlwane la ithi babe u8 nangempela indlu yakhe wezantsi yaba nama room u8 ngoba wathi indlu yakhe le njengoba labadlwane be-8 iyoba nama room u8 wathi lapho esithole khona isihlahla ilapho kuzoba nepulpit khona lakhe bathi mase befile lawo badlwane sase siyasha isihlahla kodwa sangaphela kwabona ukuthi isihlahla kodwa mangabe sekwakho ipulpit lapha phezulu ebuhleni kwase kuvele kugujwa leso sihlahla leli pulpit elapha yana phezulu ebuhleni inkosi inyanga yezulu yaliprofit ingalibonanga nokuthi lime libheke ngakuphi kodwa lapha enifika nathola khona isihlahla kuyoba ipulpit lomuzi le uma ke usubona ukuthi masithi ushemba umabona kude sisho ukuthini futhi uma ngabe sithi ushemba kapheli sisho ukuthini ngoba lo shembo wayekhona namhlanje sekungathi kuyadlala makuthi ushembo owasemandulo kusewuyela namhlanje ungathi kuyateketiswa kuyaculwa cha uye ngempela lutheni unyazi lwezulu uthe akuhlukane no Facebook no WhatsApp uma ungathi uyawubheka umonakalo odalwa yilento ikakhulukazi kubantu abasha ngiyawesaba bafowethu asezeni kanje inkonzo ye-region le yokuzoyibongela unyaka akuyona inkonzo yey'nhlelo ethi mhlawumbe sizo-fundraise umnikelo othile ningadinwa bafowethu ningadinwa nje ayisukume nje insizwa ikakhulukazi lezi insizwa yilapha ngemuva frontline nje ake nirelax nje bafana bakithi lezi insizwa yilapha ngemuva ake nisondele bafana bakithi niyithathe nje inkonzo ngendlela enithanda ngayo kuyoze kusho umvangeli asijahe ndawo ngoba besithi nomgido khona sazi kodwa ukuthi kuzoba ngesikhathi ukuthi sithini ngoba nakho nje kodwa nje ake nisondele bafana bakithi inkonzo eyeyinsizwa ushaye nje ngamafuphi udedela beza ngemuva inkosi bisenikuzwile amen.